Sonong sedepon dia di nalot binuru ko di kanihabil lo anak ko di impon way di tino no masaya ko lo di pintu may ko di impon way lo di napon si menilo mga itong bata-bata dito nga po nga pininsuang ko nga hilo dia di nalo pintu dilo ilangan na si Ming kung nilo sa watil tinggal po kamasang na prem dilo seneng nando si minok mah tantu milo bagi tapi ada gya si minan lo di timpakan na penuh di batai prem nga seneng lagi migal lo amho di kadaw lo si Ming kuno bolo mindat pagkumodaw dia aku mau gimana rahan tidak politik ko man ko dagi ako di samhi titit kutti pingkaad supaya dot balitan na ti dia paku malingay dia itinatit ka mabalot iswang diti dia tit pemandangan naman tadi di sisi di dapur belum di nakalot sulap-sulap dulu di naku po mo di mak no patay na matindi di da akong da matay na bulit lo sumilaw no nakapiyo pati rason dit gamot lagi yang kuat dia hilap nda tembingan kulit inu harot kayong may uman man padatong 10-18 ora pagilat walay labo size 10 12-18 dia tema dedu no di pamitin nati itinapating apat bosi at pinasangkot dua hilod si ribaom dua hilod sa watilo hodilot palakala dyan direlo nipis to hodilo ngapat mati bosilo dua si ribalom dua tengah-tengah na pula nga ito lombon matahan na bakan talo dia so di po itinapati nga dua na bosi hitit di aapal to si Ming ito lombon na bosi iti umiti na baka danit di suab pun lolom tinggal pun namun sunut bata ahi lolom dinya sawat lo susunan bata suab rotugoton haramasam rotugoton siap na bakan teman sunut bata hodit panakalos sawat suab menasong dalaho dinya papari kata kulo kayu lo dilo dinya panginari katilo ilo na nga manaswabi lo di itinapundo dapur iti nga palanan dati dapur iti mamali pabatan maanag ito gulay